We're headed back to Santa Monica Elementary School. So we are so wet and wild right now. J-Boy is so wet and wild right now. Kinapastorya ka wala na. Nakasalaan kami ng... Guys, sa Panyakon. Sir, thank you again. So guys, right now we are back here at Santa Monica Elementary School. Oops, lago. Come on guys, nag-enjoy kami sa amon lakat. Kag subong manglaban naman kami, kay dumdamo kay kami lago. Hey. So guys, naglakad kami sa Kuiba, kag sa bye-bye. Kamo na. Hey guys. Hi sir. Mga chong and chongga, musta kayo? Mga Jake Callers. Ama subong. Ara sige. Tago, dili tanay. Alam mo ela din lagyan wow. Lagaw kayo? Oh. Iloilo, Negros? Iloilo ka naman subong? Oo, sa Iloilo na. Hello vlog. Vlog. Ano po, welcome po sa last day natin. Meron po tayong BOODLE fight, no? Lahat po tayong pwede kakain dito sa Santa Monica Elementary School CBYFP Goals 2019. Ano gini mo ni Sandang Isabit Nigo? Thank you for the love. Thank you, Lord, for the joy. We got it together. Fight begins in 3, 2, 1. Ay, hindi ka mo. So guys, subong may BOODLE fight dire. BOODLE fight dire, pero dire sa Pilipinas, amo kami magkaon. Ginaano na mong balaw. Ginabutang na mong tanan sa isa ka lamisa. Amo na. So guys, kaon ta guys. Kaso wala akong kakaon lechon. Agway mo ko kakaon tinuguan, mamantiner ko sa saging kag sa sarsa. Musta pastor? Okay man. Oh, tari ka diyaw. Can't you see this and all? Ano? Boys Club. I wanted to buy Parang oh, na? I've been thinking for myself. I messed up bad and now you're begging me for proof. Say, convince me that we're true. Do it all for you. I need you. Ma'am Singlet, yung kakagina? Wala ko ninyo ipukaw. Uy, kipukaw na mo na singgita kami kayo sa mga taga-IVE po. Kami nga part, wala nyo kami nalabot. Ay nako, teka si Kabi, sagi ko pa man nag-ubi. Nandiyan ako. Ano mo na? Kagi, ano na? Sabi ko, boy mo sa ako. Ako na ninyo? Happy birthday! Yeah. Uy, hello. Thanks. Gano'n sa palang bakaw sa akin. Hi guys. Hey vlog! So welcome back to my vlog. So Just click like and subscribe. hello mga kapaa. What's up mga tanga? Hey dyan mga kaigan! What's up group 6? Let's go! Challenge. Oh, saya kamal. Isoy ko liyo. Yo. Belum ba? Why ka masaging? Ka pa naman bas lang kaon saging oh. Wala na. Why na? Buka. Sas. Sorry for the oldest. Many, and the price about the last. Sorry. Come on. The letter C. C. It's community. Oh, overpopulation.
Keep the quiet. What's the question? Bakit ka pinanganak sa birthday mo? Because my birthday is malapit na. Alright! Now that my birthday is my very birthday, and happy birthday! No, that's not that theme song. Today is the day, and now we're gonna sing you happy birthday. Okay, now together like that. 1, 2, 3. Today is the day we gotta celebrate. Happy birthday! Alright! Happy extending! Happy birthday! Bakit na guys extending tayo? Your touch will never get enough. I get warm when I'm with you. Treat you like my number one. Nobody can compare to you. I love the way we move. I love the way your hands feel on me too. Do it all for you. Oh, I need your love.